Hello guys, he the band channel ai hum kim nok ta tu tuma kan hlang sak ding chu obet hla phu kan ya hi recording a kan ri room me kana tu hin chu acoustic version in kan long sak phu dena no ngai ti live in kan sak dena Ringon hiya magne dia hun ka mang alain lung jing ta ka umin bay dong ta ka hun ka mang lain kan nuôi nọc la ka lung rila e hung thar tangin amangei hin loma mangai na hi kala tong ai no kunu til sim ai moi tung tung ei har san buina tam ta ai kar lung sin ala khom imangai na kudin emi tel jing ala ka boy dam dropping ni lâu liên pui la in la khom amangei hin loma mangai na hi kala tong ai no